Kama ndo kwanza unaangalia video hii, hapa ni Suti and Tailoring College, mabingwa kabisa wa ufundishaji wa nguo mbalimbali za kiume. Na kama umefuatilia series yetu ya hivi karibuni, tumekuwa tukirekebisha makosa mbalimbali yanayopatikana kwenye ushonaji wa koti. Tumeshazungumzia makosa ya lapels ya collar za koti. Sasa niliwaambia kwamba tutakuja kutengeneza lapels moja moja na kurekebisha yale makosa. Tushaangalia makosa yake kwenye video. Kama hujaangalia, rudi nyuma kwenye video hapo, ili unaporudi kwenye hii video twende sambamba. Leo tuko na koti ya show lapel ambayo tutaenda kuitengenezea kola yake, lakini pia tutaenda kuonyesha makosa ambayo yanapatikana kwenye cutting ya hiyo show lapel. Twende na mimi, mwalimu wako ni yule yule Imani Casual aka fundi ni moja tu. Hapa ni Suti and Tailoring College. Wenzetu tushakata vitambaa vya nyuma hivi hapa, hivi hapa. Kama hujaangalia pia video ambazo ni za kukata hivi vitambaa, rudi nyuma tu, video zote ziko hapa Suti and Tailoring College na utazipata na utaendelea kuenjoy mafunzo. Kama hujaangalia hii namna ya kukata vizuri kabisa, rudi hapo angalia. Lakini pia hapa tushakata mikono hii hapa, tushakata mikono yote miwili, hii hapa mikono yote miwili. Sasa kama hujaangalia pia namna ya kukata hii mikono, rudi, video ziko hapo. Tuendelee kwenye kitambaa cha mbele hapa. Sasa kola yetu ni kama hii hapa unaiona kwenye picha hii hapa, na unaweza kuangalia ni double breasted ambayo ni round collar ambayo ni show lapel. Sasa umeona ina kola fulani hivi pana kama unavyoiona hapa, ina kola fulani hivi pana. Sasa tutaacha nafasi kwanza za hii kola kama inchi 3 hapa. Tutaacha nafasi kwanza za hii kola kama inchi 3. Kumbuka hii inchi 3 hii haiko kwenye mahesabu yetu. Hii inchi 3 tunaiacha kwa ukubwa, kutokana na ukubwa wa kola. Sasa kola yetu ndio inayotufanya tuache inchi 3. Sasa hapa kama kola ile show lapel ni pana zaidi, unaweza kaacha hata inchi 5, au kama ni ndogo zaidi unaweza kaacha hata inchi 1 au ni nusu. Kwa hiyo hizi tunaacha kutokana na ukubwa wa ile kola. Sasa unapoiangalia hii picha yetu hapa mbele, unaweza kaangalia hii kola yetu ilipo hapo kwenye picha. Sasa tukishaiacha hii, tunakuja tunaacha sasa zile inchi 4 kwa ajili ya double breasted, kwa ajili ya kupishana, kwa ajili ya overlap. Umeona, tunaacha inchi 4 kwa ajili ya overlap hapa. Umeona, hii sasa ndio inatuhusu sasa. Umeona, hii inchi 4 ndio inatuhusu. Inchi 4 ndio inatuhusu. Umeona, inchi 4 ndio inatuhusu hii. Sasa tukishaacha hapa, tunachukua kitambaa chetu cha nyuma. Umeona, tusianzie hapa, tunaanzia hapa. Tunachukua kitambaa chetu cha nyuma. Kwa hiyo kwa sababu meza yetu ni ndogo, tunaweza tukasogeza hivi. Umeona, sasa tunachukua kitambaa chetu cha nyuma kwanza kabisa, before hatujaweka kitambaa chetu cha nyuma. Kumbuka hii ni round collar. Sasa the trick iko hapa. Umeona, the trick iko hapa. Tunazo nafasi ambazo tunataka kuziacha huku nyuma, kwa sababu hii ni show lapel. Kumbuka hakuna kola yoyote ambayo tutakuja kuikata baadaye. Sasa ili sasa tupate kola yetu, kwanza tuna assume kitambaa cha nyuma tumeweka kola inchi 3 hapa, inchi 3 hapa. Sasa ukipima hapa, ili ukave hapa, inakuwa 7.5, inakuwa 3.5. Sasa ili ubaki na balance ya kushonea, kwa hiyo unaacha na inchi 1. Kwa hiyo inakuwa inchi 4.5 unayaacha huku kwa ajili ya kukava kola yako. Sio kama umeelewa kwamba unapima hapa kwanza, hapa kwenye shingo yako ya nyuma hapa. Ukishapima hapa unapata 3.5 hii hapa. Sasa 3.5 unaacha na balance ya kushonea inchi 1. Kwa hiyo unapata inchi 4.5. Ukishaiweka hapo, unaweka pia inchi 4.5 hapa, unapiga mstari wako mnyoofu hivi. Hicho ndio kitu cha kwanza kabisa ambacho unatakiwa kuzingatia kabla hujakata hii show lapel. Ukishamaliza hapo kujizisha inchi 4.5 hapa, kumbuka inchi 4.5 sio constant. Unaweza kaiacha, kwa mfano unaweza kaacha 3, 4, 4. Hiyo itategemea na hii shingo yako ya nyuma ambayo
umemkatia mteja. Kuna mtu mwingine unaweza kupata 4, ukipata 4 hapa unaacha 5. Unaweza kupata 3, ukipata 3 hapa unaacha 4. Ukipata hivyo hivyo kile ulizozipata hapa unaongeza inchi moja kwa ajili ya balance ya kushonea. Ukishamaliza hapo sasa una press kitambaa chako hivi. Unakiweka hapa. Unakiweka hapa vizuri kabisa. Kisha hapa unahakikisha kimekaa namna hii. Ukishamaliza hapo sasa unachokifanya unapiga mstari wako mnyoofu hivi. Hapa na hapa pia unapiga mstari wako mnyoofu. Na hapa pia unapiga mstari wako mnyoofu. Na huku pia unapiga mstari wako mnyoofu. Na hapa pia unapiga mstari wako mnyoofu. Ukishamaliza hapo sasa, kumbuka hapa tunaongeza inchi 2.5. Hizi tushajifunza sana hizi. Hizi unaongeza inchi 2.5 na huku unaongeza inchi 2.5 kwa ajili ya kwapa. Tushajifunza sana hapa, kwa hiyo tutaenda haraka kidogo ili tuje tufike kwenye aim yetu ya kola. Kumbuka leo tunajifunza kola tu ya show lapel. Sasa tukishamaliza hapa tunaweka alama. Tukishamaliza hapo tunatoa Sasa kumbuka hii ni double breasted ya. Kwa hiyo kama ni double breasted itakuwa na button. Kwa hiyo button ya kwanza tunaacha interval ya inchi 4 hapa. Kwa kola yetu itaanza kukunjikia hapa. Umeona? Tukishamaliza sasa hapo tutapima kifua hapa. Kifua ana 40. Kwa hiyo gawa kwa 3 tunapata 13.5 hapa. Tumbo ni 38 tunapata 13 kasoro hapa. Hips ni 41 tunapata 13.5 hivi. Sawa, tukishamaliza hapo sasa kitu kinachokifuata shika alama hapa zetu, tunatoa kitambaa cha nyuma. Tukishatoa kitambaa cha nyuma tunakamilisha hapa hii mistari yetu. Naenda haraka kwa sababu hii somo tushajifunza sana hapa. Lengo letu leo ni kola tu. Na kama hujaelewa hizi video namna kukata hivi kiundani zaidi, video zipo nyingi sana hapa. Search tu namna kukata kola utaona. Namna kukata koti utaona. Kanuni ni ile tu ambayo huwa tunaitumia mara nyingi, mimi inanipa matokeo mazuri. Kwa hiyo na wewe unaweza kujaribu ukaona namna gani itakupa matokeo. Kwa hiyo tutaenda pia tutatengeneza kwapa. Kwapa letu hapa tushasema tunaacha inchi 2. Tushaacha inchi 2 tunatoa nusu hapa. Tushatoa nusu hapa tuna shape kwapa yetu hapa. Shape kwapa yetu namna hii. Tunatoa hapa inchi 1 hivi. Tunaishape tunaingia ndani namna hii. Alafu hapa tunatoa inchi 1 namna hii. Alafu hapa